Jangkar Benglong Kheruni Higher Secondary School Pathu Aklamalong second rongkang Cup Kheruni Sport Association KSA atum Chapater People si Angdung Kiti final kapathu Laban lapang sa kapathu atum lagi Bongbong FC laban Falcon FC ang bong si pathu Laban lapu ta kitek kacedai koya jok gol isi siat GP pon pem Tribeca pet Bongbong FC atum Chapahay pon Labang solong referee satu mamen lagi middle referee Jersong B air referee Ambor Singh B air referee Ismail Terot fourth referee Sarkiri Terot lapen labang so maya long aluhi sarpo mana long kacetong dun baitalang so MLA Rup Singh Teron lapet Papangjang aluhi sarpo Kopi constituency MEC Pawan Kumar Rai Ram Singh Pangchu dun mai pukar bilamet amai lapet Chupha aluhi VDC chairman Baburam Rongpar OC Kheruni Thana Sravan Kumar Inti lapen ong dung atum cetong dun tang telang litu kaning panalam thile aju ipsen second of the cup. Bongbong FC. Rantang alo laslona bang leto ching han ta kanto lapan dia 30,000 prize money from our honorable MLA and also 30,000 check allow it to फिर पोतुम नाली तुम दाग नांगे चुतम तुम पेन आड़ी नांगे पीतुर पीतुर लील तुम नी इंसान पिगा नो पिलिंग लील तुम second rongkang tu runners up sorry rongkang tu cup ingdeng hini mesen pen pu hini uput dim sudah mesen pen jun ponik lo lapen dak nang telang tu narat angta mesen menang cerap nang situ dun pen sing samdin pen hel pene kapathu bang judik lo lapen nitum kacapapon manpeng kedu alang li Rup Singh Teron MLA alang li tanang citong dun lapen puthot dun klang ko nitum kacing hon MSC ake hai Pawan Kumar alang litum nang citong dun pen nitum non second ang ding mesen pen icun pon pot student mesen pen si tunik lo la si coro iglo alang tu pada karno ini buat tim pustame mesen men pathu pon lo pathu pon tim labang ke Bongbong FC lapen Falcon FC lapen ke hai pon abang ke Bongbong FC alang litum penalty shot out pen 8 gol pen hai pon iglo lapen pu Falcon pen tum pustame 6 pen hai pon 3 pen pen runner up ang dengan cepat dun iglo lapisan ke pathu katisik pon ke lason hello first second sa mesen men si tun pon iglo la si mo ke wang ti langar ni pusi dami litum mesen pen ako pan so se palang mi pon chuchodi ako nang litum jog jak pen chiram chito dun pen pan so se litum pamisen ni phan si bori pon bom lang ako bi tu pon bom lang
cengsi ini kan ke second nang tong yang tuh cup ini endung hati army lo lasi jilin ban mangke orang yang tuh riso jang tumhan cengsi ini pun bancuru jete une athema kerone ground long itu sport association ground long in collaboration itu sport association pen kacera pun ke dolo ceturun ke office melang tuh kapori pen selanang deng kele ini final match second nang dengan kele lo lasi daso financial la long bustami ini tuh honorable CM Karbinoton Mas Council ta contribution tuh maserap tuh lapen ada orang tuh riso jang tuh lapu kacirung lapu laben si itu prize money ta thiolo 30,000 winner champion tuh 15,000 tabang ke laga runners up lo with trophy dolan lasi langsung nak orang tuh riso jang tuh kapori along tin along bustami arong tin along tuh bustami ini tuh football ke patu mate langsung kecepatan along atau kuno long bustami monitor asosi aning ke hang laso bang amane aning tung doi ke bori bang doji lapen ke choro nei bang ke bot timu sami ni samin patu kon lo lapen ke audience pun sami ini lana crowd lo je asona ke kherone long ke aprang ban abe pilang bo pumi mean se theglong lo nali tune theglong lo asi shortly ben ni lan si lam